Kum Shibanta kacing rakhe ya usnem Jubilee hau ne usnem arja arpusan ke Faith Formation Commission jang ke jalan yang jawai kala penlong ya ke conference ba arsngi jang ki khana syakri duan ya ke balasdang mentagas ngi thoding ke arpo pratrek baran penkut ha kala syai ke sngi ke arpo kundai trek jong nibnai leber arja arpusan ya kene ke program le penlong Samanlang Pastoral Center Lombi Sentu mi mentedu lasdang ya kene ke program da ke procession belengkot ngayeng bishop hado ke hall jong ke Samanlang Pastoral Center bat penbod sakiwe pat ki program haba ai jingkren i diocesan coordinator ke Faith Formation Commission i Father Man Bahapakem ila penpau ba ke jing temu jong kene ke conference kalong ban penitali ya baro ki kena syakri duan hapo ke diocese jawai berkum juru ban rakhe le kemen ya unius nem Jubilee. Sukik sakti patyar jompan parang kamen berkunubrim kata rajul helabatem kajin suspai kajak benwin Koding bakui nei tang mapang kajing kermen ngila syanyang ben roy kahong ya kiriblay ben boy jing map ya kiblajang Nakut kasun syakut perte sawaburam ublay laiwen leng badeng na jinjom me ai sa ai bai nong hari lawen Tuang ini duai hagar tengok pa berukun babensim bukut amen yang langiron mekutrai Jesu nisnya ngui mekutrai Jesu kublai shibun kutrai Jesu dia kini
you and I. Dinublay ka bakala, dinublay ka basisya, dinublay ka bangjona, ang bakla. Nisyamu, yakak tinjong utray, malakrana, you and I. Nisyamu, yakak tinjong uplay, balatar yakak pertay. Nisyamu, yakak tinjong utray. Yakak tinublaying ngap haki dondun tinublay bagreleng bajong kakospel kakubar bapapa prang haki saler om tang da upo ubreu uim om tang da jing trai jong kanika pertai Hendrai da kaktin kajin im kabawan na uplay ya kaktin uplay mai bangin kadun ya kaktin uplay sapa kidonu uplay bakre utang mabati dari Dewan Berdewan go ibini bukan kes bini bukan kes wasowan program wasowan
San Changani ke Pastor Center, Wicam hari ini tahu. Tinggi hari kepor ya Father, Father Mark Ferguson, kemlang ini ya Father Irwan Bu Epi. Kami pada Irwan Bu Epi ini pada tahun lalu setengah pada Profesor Ramsey, pada Baining Pali, segini pada Irwan Bu Epi. Dia kesobai kibat kulai ini. Bat dia kesobai ini berdar Ronaldo, bagi berdar kemlang ini ciru bagi sisa. Kamtam paling sobai sisa Sophie, bagi sisa Madeline, kiwa ya emlang hari program. Dia sobai ini kihat kata kisongi. Arut ibu Ananias Wansai, ikat kisong Parish Nomba, bat ia ibu Lasius Dekar, ikat kisong Parish Moksian. Dia sobai ini animator, lagi kirong in charge, ia kirong sekeliruan, kiwawan senang lang na di Parish Boper Yopi. Bat keciprian siau hayo gerbang to na unta Yopi waro. Dia sebagai di keruban berdadap kini ke hall pada Yusuf dasau komen umensen yang uyo Yopi kiwawan di Paris berjengai berjengai. Kiwana tu na umkiam berjengai bah dewan pi, bat nadu dan juai kepen ini dan dewan pi. Ti dia sebagai Yopi waro. Ti dami lagi singkemen Suruh kunjung bicop segi pada krisis ini kisisar kelang ini dari regimen UUP kinong sekribuan yang krisis ini. Tiga mesti sama kali opor. Dan TV mau news nem tau nem yang kejubili. Usnem jubili, usnem yang kejingkap hajar pusan nem lalu kejingka yo Yesus. Bat ketim yang uli usnem jubili to kipilgrim jong kejingkermen kipilgrim jong kejingkermen tei dan ni kejubili ko pher na kontai ko hon ko pher hapo daisis jongi napo kejubili na kontai kro dadan kika hausnya hatu benai Januari hapo na rambai Parish kiman pa dadan ki tu bekan ru tarik hapo Parish sansnya kiman bay daw em ki jubili ni benai Oktober kikan hon ko pher padar kisisa berdar daw em jubili yogi hauli usnem bat na tayo pi kena sekriduan na tayo pi kinam sekriduan le daw em jubili ko herpang na tayo pi bat ke jubili ko herpang na tayo pi to daw man ko hagan ru wagan nyau dari September usnem hajar pusan cirum va ke KBB cirum ke jubili yang KBB umanika hapo Parish mansnai hagasan nru dari unai September tiga biji berkeren dan bentar tiga jubili ugarpang ke yopi kena sekriduan cirum ke KBB i dapat mani yang ini ke program gua gerbang na kebentaan Yopi. Ini ke program pasti dia camlang ke Yopi. Nangwa Yopi ultimate Yopi insing EV. Ini ke cam negasni badan negasni to ke konkret na kebentaan ketika Jubili. But kentu Yopi, but kulang Yopi waro kiwa ini, but kiumpu iwan le. Ubu pi, harus buat seperti pi, but we let pi, we boy.